A very good evening. Northeast window gi dialogue assuming tabir punong po han bamakta da dong HEEYAI metong bramna punong putaram nok chobolo ne kokno na karum jari. Northeast window na khana ne na bidong ta pukachari bang asigi topic against foreign Kuki invasion Naga body cyber topic asini koi gi hau ki ba April gi tang taraga ni panda TM kashom da Kuki terrorist singna tangkhul micham ani hat khraba matungda khogi haukiba megi tang tareta khogi kamjong district manung chana leiba mafam ahum khogi wang nami wangli choro khulda khogi KNAB amadi PDF ki lanmi chamamuk henbana khogi drone attack amadi tongan ba attack kaya ma chathaduna leiriba khogi mafam ahum khul ahum sida amang ata kaya ama thokpada natana yum mai tumna thaba du dana tana miyoi kaya ama su asong apan nang hankhre hai basi khogi hauji khogi BJP gi NDA lengak ta yauri ba khogi NPF ki khogi mirep oina karakhi ba khogi fungyar assembly constituency gi oja leisiona phungdokhi ba dasu hai ba thokri ba thongdo osi khogi external aggression ni haiba wafam simaksu phongdokre adu hai ba wafam siga mari leinana khogi naga khogi United Naga Council gi president aduga Naga Women Union gi president Ansam gi president hai ba khogi Naga bodies ahum sina punsan lakanda sahi tawduna khogi Prime Minister Narendra Modi da akoi memorandum ma pishangre hariba pishaliba memorandum da pishaliba tongan ba piriba points sing si atuba matam da as soon as possible masi miyeng changbiga da bni habagi wafam su thamlakli adumakpu hariba khogi border lansil laga changaiba sumlaba KNAB amadi PDF ki lalhoba singna hojik akogi naga amadi tangkhul gi ichinau singda chathariba attack asi matau karamna akogi hariba attack asi gi mamang da thokadaba one day ahead tasu duma akogi combing huigi patrolling si phajana chatki haibagi statement su khoi phangjai adumapu matau karamna intelligence neglect tawrakan hariba thogdu asi thoibano haibagi wafam adu masida tasengna khogi government of India Ministry of Home Affairs na hariba khogi border sing lansilaga changak libasi tasengna makhoina ayaba se pirabra haiba duga naga body singna piriba memorandum sing si until and unless masi thabak oin onthorakadra haibasi gi matangda leiriba hojiki BJP lengak na kari responsibilities laurakadage haibasi gi matangda koi khana nei na widong ta hariba topic asi bukachabani bukachariba topic asi tongan ba panelist ahumna saruk yabiduna masa gi ba warol tambiduna pung phan bigani ahan mamakta da ngasi gi panelist ahum sakaminga kona na takchebagi tanja dong tang yang phamda thamjage ahan bada khoigi oja moirangthem tombi President SHIV Oja Tombi Taram Nokchari Thagachari ja khoigi Oja MEIBON PHAOMEI President ZUCM Oja MEIBON busu Taram Nokchari ahum subada khoigi Oja HARESHWAR busu khoigi Vice President MPCC Oja HARESHWAR busu Taram Nokchari yam nungai jai matam gi oibe issue sing da khana nei na widam ta pukachaba sigumba platform asida Oja ahumna ishagi mamal yamlaba matam khara khajiktang kaithok piduna ishagi point of view kaya khogi miyeng tabiriba singda thambigani haibagi wakalonda khogi studio da leng thok pirak pagi damta hanna khogi Northeast window gi maikai dagi oja humbu thagat phongdokchari. Thank you very much for sparing your precious time. Ai ngasi bukachariba topic asi makha chathajaboina ai khogi oja HARESHWAR GOSWAMI da lakjage oja thoiba thogdoksi khoi yam nungai taba habadi thoiba khogi May 2023 May 2023 gi May gi tang hum dei thoiba conflict sigi waroshil purak pangam dringai da khogi handaki yam nungai ta ba khogi TM ka somkhul da terrorist haidi Kuki terrorist ne chingna ba singna mioi ani khogi micham ani hat khiba adugi matungda muk hauji thoiba khogi ngarang tang taret ki da thoiba thongdok sigi matang sida khogi unwanted khogi series of unwanted incidents ne oja thoise masida ta sengna masi naga bodies na memorandum pishalaga su makhoina
Prime Minister na miyeng janggadabani hari basi taseng na masi thabak oin onthorkani haibagi expectation di ai side tagi shu duma leibadi leite aduma pu CEO na khogi ngamkhai lansillaga lai basi Minister of Home Affairs na adum thazilla abra haibagi chingna basi duma leire officially natta taragasu sigi matang sida lenga ki oiba khoi mafam do chatlurga yengshin ba khojan badi oja ujare adumakpu solution ngasai khogi Fungyar Assembly constituency gi oja leisiona phongdok piriba external aggression ni haibasi matang da masi mani natli natti haibagi chapchaba wafam su khogi hojik pale lenga ki mai kai dagi thamlak pasu leite adumakpu everything whatever Manipur da thoiba issue unwanted issues khuding maki miyam gi Kolaudi high responsibility khuding mak akhoi gi pale belengak na pugadabani hairi dumak po haji phawa pale belengak ki mai kai dagi positive response ama phawdi khoi uba phangjade hairi ba thoi ba unwanted series of incidents aduga hojik sumaina akhoi gi PDF KNB sumaina akhoi gi border lansal laktane attack torok pangam ibasi gi matangda government of India na yengliba miyeng aduga khoi gi lairiba haji ki present ruling gi da yauriba khoi gi representative singsi makhoi gi chapchaba phirepsi oja khoi kari kamaina yengba yaw jang tang thambi hujik thok lebi rang haidare May 3rd 2023 dagi hongna Manipur da akhoi gi thokpa irang aidi Manipur crisis anum thamjage sigumba crisis sida makha tharpada matang Manipur valley gi jaga singse marsi 45 tawduna mai kai khusing mon question dana buffer zone sembal lokhalla ba haidare ko lokhalla aba matam sida amuk akhoi gi tangkhul naga ichil nau singda amuk chatharak pagi mong man ba haidare maramdi matang makhoina tawrei si akhoi gi March April swai dagi tawrei si litan sana kai ten ringui area duga handak recently akhoi gi leiba namli amasung wangli choro sina chingwa yokchalakpa area sing si tokchalakpa se masi anuwa strategy karamba oigadoino haibadudi akhoi yamuna khanaba amasu changi haijariba strategy amadi oire kanagumba ansin hen khargi masak udaba akoina deep state kana harga sudum lobo yai chawrangnu uriba chi natabada adumba deep state ki manungda kari leibano khotpano gaina akhoi masi yamuna khanthaba mathokta yana khalli ado yamna laibak thibadi aina parak po urak pada soigadra ngahan si honorable MLA leisio kaisingna masi foreign aggression ni haibagi pot ama leikhare adu ngarang gidara ngasi gidara amuk khoi honorable home minister state na masi foreign aggression nati haibugumbam de ai thengnagi madum ne yengaktre mohanna adu aina haigibam di leibra ina khale ya adu ai chapchan madu confirm to ngamdre social media gi source oigadra adu aina sai matang ge thamjaning badi hujik Naga gi apex body oi ba haibatare United Naga Council UNC Naga Women's Union NWU aduga All Naga Students Association Manipur Ansam haiba sing asina pisan giba Prime Minister pisan giba memorandum se masi karai boboda masi thabuk oina pangthor kadagi haiba si doubtful oi maramdi kai no hai kanda ngasi boboda Manipur lengak Manipur le paliba BJP lengak aduga center da paliba BJP lengak sina Manipur gi issue je kari no isi mayak seng namta haidri ba me kulum doida haigibasi failure of law and order ne na hanagi former CM na haiba leire me junda muktari hai 23rd ta his own failure ne na haiba muk leire July da infiltration from Myanmar haiba muk leire aduga August ta Solicitor General of India na foreign hen hayawa muk yawi na haiba muk leire aduga August 23rd ta mu breakdown of constitutional measure khoi machinery ne na honorable Supreme Court ki hearing amada haiba so muk leire aduga August 23 dumakta da illegal migrant from Myanmar na honorable Home Minister Amit Shah na Lok Sabha da haiba muk leire aduga September 2024 da infiltration route ko se Amit Shah na sumasi kaino ne na foreign khoi gi kari haidari infiltrator singjina changakpani haiba gi potsi su amuk leire sigi matang gi da hugdi bhokosi BJP gi leiriba leader singjina akhoi gi potse ta sengna khoi digest tawraga khangaga khangjenadaba sarira amma mu hai miyam da khoi chamam na halira natraga taseng na masi makhoi da ju confuse chat pa jala haidana wafam ji thamjaningi
masigi irang si matang da aigi view piu haiba targadi masigi ko se amakakti oiroi masida lakadu si demand for separate administration je masi ma yam chawba machak amane na idi thamjaningi aduga masida demand for separate administration gi haibidi India gi intelligence kumbai prithigi oina chokoina chawrangna sum yengjabada intelligence akoi agency singdina sanari si lam dur leiba indigenous issue problem je masi khangdo kadam maduda changjal laga tongjal laga sanaboina yam uyeba Bangladesh ta thokibu oigera Iran da thokibu oigera Iraq ta thokibu anywhere thoi sing je yamba international leiriba khoigi intelligence agency singina changjal laga local issue da tongjal laga site loroga moina pam mai kaida puna bu hone basi uyeba aduna leiriba demand for separate administration natragi union territory gan tawrise separation gi siguma pot ama khak leiba pot sidai da mapan gi khud yokchalakwa geopolitics ki amu ani subada in thamjaningi se ahum subada illegal migrant ki pot am yokchalakwa aduga mari subada khwaidagi sathi basi kaidoge hai matamda failure of double engine government double engine BJP government state to su center to su fail loirakpa haibadi India na akoi gi ningtam 1947 Manipur na India da akoi tillaba matung 1949 gi matung dagi hoge poda geopolitics ka ja dum lakna Chinese aggression adu ada this and that Brahma su military ku mayam thoktana khotana adum mayam thokramni leiramne ba aduyamna thokraga bukta pan gi sarkar to Congress ngakti gi wana te sarkar su pali makhoi gi leiriba Manipur ki praja haibidi India ki citizen sidengi da handak ki samaina geopolitics oigera demand for separate administration oigera demand for separate administration ju kuira wa polamani adugi illegal migrant gi wa mapung oina 2021 dagi ayamba horokgi wa phom oina koina thengnare illegal migrant chiko immigrant an haijarake aduga failure for double engine government se masdai da ina haijaningi potse makoina samain tawdana laiba pot sidai da Manipur gi leiba crisis da India Manipur ki praja India ki citizen singbu asam thina hanaki samaina wahan base akoina khangjarakpa akoina itihas ki satra moina matamdu da akoina pokpa natrasu India independent matamda aduda ada pokpa natraga su akoina history ki satra moina pajaruba thengnajaruba da asamna thina praja sing masagi praja da wahan base amda thokidri maramaduna akoigi ngasai UNC na NWU na ansam na thariba potse thabam thopani makoidi 2023 dagi hongna tharaga dum lae the state and central government should initiate necessary steps to ensure the uninterrupted supply of essential commodities to stop unwarranted checking frisking detentions to stop economic blockade kaise UNC gi de han dagi dum haidan laka yang sangre na sum discussion jeda hairi mayam do loinamak haibagi di matam du phangado mande aduna UNC gi tawreiba huji hairiba Manipur da leiriba foreign aggression atai makoina sinabada proxy war sudum haireko masi proxy war amani foreign aggression nena haire potse ngasai gi aina thamjagi ba leiriba geopolitics ki karigi amagi yengul kanda sisu saruk amani haidana ai sina mapum oina haijabana jade aduna ni huji BJP gi kangmuna wangang loisingna khoina haidra foreign immigrant sing foreign keno sing changa poi ni haidra adu haidra noi mayam ya aduna ka noina ya mekta puthoke taweba ko madumati madumasu achogo factor amani aduga loina na leiriba factor ahum mari se masi khoi loina mak punna yengba darka lai adu double engine government se BJP gi masidi state ki oina su center gi oina su karino khangri bara khangna khangjin na dabra ama tawri hai wafam stamaga aham round ji tension jage okay thank you very much thagachari makha chathaja boinai oja tombi de lak jage oja tombi hoji phobada khoina urisi hoji khoi oja hareshwar na thambi bada yam phajaba hoji lairiba thoiba hoji conflict sigi achauba point mari ni hadi hairiba khogi demand of separate administration leigre duga geopolitics tawrapasina maramama oigre illegal immigrant aduga double engine government si pura fail oirapasi sima leire koza masi dumak miyamna khangnadana leiraba kakpa yaroidaba yam achumba statement ni jan thanbiribase adumak pu hojik si akogi oja 2023 dagi thoiba akogi solution phangdraba leiri ngai kansida koi BJP gi anauba chief minister ma lai haidana miyamna expectation tawe aduba expectation tawraga su mana hek chalu mafam peace puba khongchat ne hairaga budi chatli koza jiri chatli somda senapati chatli adubu
madugi matungda adum thoning da thongdok ngak tani thoglai ise still sumaina thoe haraga su BJP ga chatminari ba khoigi masi NDA da yari ba khoigi oja leisio kaising masamagna external aggression ji yaure hairabane ba adumpu oja Hareshwar GOSWAMI na habi bagum khoigi home minister na nahan chatlu bagi da thambase khoju yangkanna mahakna thami base exactly sini haibasimadi oja tombi khoi lobam khama khangdabado even handak khoigi kokomi gi khongchatta ultimatum vision bagida unified command gi dasu khoigi oja CM na thamba wafam je khoi unified command si constitution gi matung ina di mahakna paige da bani harga su still hojik mana pairi bar pai da bra se miyam da dum confusion je hojik su dum lairi ba sigi matang sida khoi je tongan ba khoi gi lairi ba people singi mai ngam jabi da ne ba nari ba se adumapu honaragasу ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ expectation ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ double engine government ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ fail ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇ KNA B ꯑꯃꯗꯤ PDF ꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ 하이범수 야오리 거자 마시 나가다바 마팜싱다 수기 가더싱지 럭톡바 하이버 스테트먼트 야오리바 포인트 마탕 시기 포인트 마시다 무수 옌간지다 하이버시 아코이 마코이기 아돔 수시 엑스텐드 럭바이 마tung 이나 KMC 마싱 한다바 아데기 럭톡바 코톡바이 와팜디 레이 아두부 하우 파르마시 가다이보 용나 타박 오이나 온토크라게 하베제 미암다 강한바수 레이트리보자 시기 마탕시다 오자기 바모티 까리기만 탐비닝이자 옌비도 보노 aduga ngasigi khoi panelist oiba ai inaoni kai khunu jo sari khoi gi jik manipur da laiba thodo wa thokchi sahi hom ganu mitu ta ni sujala lai gidraba thawai sing se makhoi kanam da lan manate masigi mihat amadi mai thaba laiba si masi akhoi gi tasengna masumna mi halaga masumna mai tharaga mui demand ga loina na sangsil lakpane ba adu sangsil laiba potsi laiba state process central process na thena ge di thoido na pangnu lu na thena ay main khale adu ngasi bok da khoi gi sigi potsi valley ge area da khara khadang indhara ga so ujik ukhrul gi district ta KNA amadi PDM na akhoi ki kamjong gi leiba da namli wangdi shoroda khullahum tum na mai thaba aduga loina na akhoi ki maran chori to na pi ma pharaga karino suma thabak to si karino matamam dai khoi manipur si sahi tare khuntak paina ma yes ko angang singna moro tharaga kamarung da hatpa aduga ahan oiraba khoi yumburian oiraba mising aduga pakhang masa sing makhobak to yaina lenga puraga onong thina langnaraga sama thakba phangdana hatpa nupi engang sing sina moina sino bayaw sina ba sahi tare che si just ai khoi paramane na khalle di ko ai khoi lingjen manada khardagi thokraga su amuk khoi gi ining thosing lingjen manara kanda akoi awagi makhuttage akoi manipur si kalho bone aina laksani di akoi manipur da leba akoi indigenous people sinabul gen manaraga di sigi thodo wathok sing si akoi thengnaba ngamgadom ne ba akoi gi marak sida yamna CHEEYAI naiba wakhal khanba mi khara kanglup khara ranji tawdu su ton block khara leibdong na tawkanda ngasi bok da akoi gi awana tari bisesta mai gonsin daba ate atopa power de igaro sing na power gonsin na leiba aduga akoi gi chumna khoi gi sujukti akoi kari haini sidi rainti wawin ngang mu yadre ba sidi manipur gi issue da pusala wangang matam oire ba ai gi aduni party adigi ai adu bole to ni kai ba no adu gi matam loire hoji ga do loire ba hujikti khoi iram dam kamai kan sige ba adu discussion da lapno so men lowe ada I want action lo da ba ai no adu gi dam ta I don't care about that
Ko, I don't care about that. Hujik akhoi ki mafam dugi MLA honorable Laisio Kashing Magna foreign gi aggression yawi haina mana haibada sending I later haina khalli. That means he is the agency of the dead 3 villages. Yes, yes. He is the responsibility, he is the authority. Ka. Ado border gardening to riba samre phildo. Ado lapses uye na hai sikai no. Tabiya wara ba. Tabiya wara ina ai adwa ina khalle ba. Kari gi no ba leba nga iba India bu nga iba India ki border ne ba Manipur ki le ba border si India ki border ne ba. Ado cross talk pa she Manipur ki one India the border cross talk abani ra. Yes. Maralam to later mi ki yung mai thagal abani ba. That is called extra. Ado akhoi kano da ai ki language hajeta re ko. Maralam to later ba mi hat pa. Maralam to later ba mi ki yung mai tha ba. Si akhoi extremist ka widra. Maralam to later yung thinam sunata ba. Ma hatu mi yung thinam sunata ba. Adagi mo da kai ko sunata ba. Adugi thabuk tu khulhum mai sak pai chi loi na lo jing lo ya uri bane ba kamai to na lapse soi de no lapse soi gi manam leite ba aduga madai du da khoi gi some akoi resource information khada akoi yumham moraga maduda ujit chu to no be kedar sing yawe na haibse masigi pramasi na chu champurda moigi pdf ki mi ma phai with arms Yes. Ko evidence ni ko adu foreign aggression si yaw di adai de nei na ba ta ba leba kallo ai hai security lapse oi di su to ba mai sa ku khun jing do chak ta no ho no ba mi pha da no ho no ba da mi halim lo ha ta no ho no ba adu ko ba government nei se government nei se adu na to mi gi life property adu kanna ba potu adu gi potu na tra ba adu kari gi no ba adu khoi adu yam gro security sing du ka main to dana adu gi mi sing du ka main to no adu ga khoi gi khulai phare mi da puthor de ba adu di noi khara puthor adu ga adu to ga akhoi su ming set phare adu ga noi khulai su loi phadre adu to sum to ga akhoi da continuously akhoi gi nom gi sa talan sa ba mi mayam ma ngasi kanga si do re ba national highway ni huji hongda ko free movement ya de ago sab saba kano si khoi gi khangmang ngamde aduga national highway da saliba gari sing si kayam wana lakhre ago khoi gi day to day gi changi ba pot mayam punamak si national highway si da live si da ngasi gi tata sohum security na nga sangsan gare kaina yamna ton na hing ba ta ne khoi se adu kayam kui na khoi se mi gi mo khong ko laga hing de no kayam kui la khoi mi se khurum ma ga hing de no ba betra adu gi numit adu akhoi gi lagna na ho na da manipur kanna na ho na da manipur do live indigenous people punamak need to unite one platform eda naam da laita ba manipur kan ma da thamba political party want ngana da bi vote kan na want ngana da ba manipur kan murom da akhoi amtang agenda do adu agenda da akhoi punnang nang indigenous people punamak akhoi punjam ma ta moire ba natraga di shi shoire ne ba kari no ha di masi atai na te ba akhoi ai ha sum atai karo ha ge ko lei ba khoi political party sing sune ba si backbite to yaman ngare ba amana hun no yaman ngare ba awa ai nga se womang da khoi sahi phanam ya me akhoi HARESWAR government service da e show ni de ge khoi dinner e ko nung si moi thedon mi hun bu khor puta ta de mi na haira ni ma khum de da khum bo wa ne ha ba akhoi khang ne ba adu hujik lai ba train si da 2027 the election to ba gai che ai di yam she hai election wa pa lakino indigenous akhoi internal distress person le ri ma yam sing che akhoi indigenous people akhoi mayam na government sapu mo piraga akhoi na mating panga karai da mo si rehabilitate to gi che ba once ngam da su 2 times 3 times akhoi rehabilitation to gi che ba
oza man thang thachage oza na khaidi hauji khoi myam unite tawbagi wafam ama haibi bese unite tawse khoi political party sing su ma gi party line se thado akanda manipur kan se haibi bane bo jana hari se myam na pam si su sine ba aduma pu oza khoi si manipur leiba tongan tongan ba civil society si su khoi na sum yeng se oza moi gi tongan tongan ba ideology da thabak tawraga su makhoi gi goal di ama khaktang ne haibo wafam je dun thambiri same political party su same political party gi su tongan tongan ba party gi tongan tongan ba makhoi gi ideology leijaraga su makhoi gi haidi leijari ne boza sumain tawdana akhoi na hoji idea of manipur haibasi oza khoi dum tai ko adubu idea of manipur si tasengna manipur si idea of manipur da base tawraga thabak tawraga di oza tasengna punsin basing ngamgadra haina di khalleba aduma pu hoji se punsan bangam dribase aduma idea of manipur si adum di haiba ozana hari sumaina koi political party singsu isa isa gi political party line si yengdana koi punmina se habane ba political party la dana koi gi laidi ba mai magi political party singi maning da lepi ba ma magi ka worker hai tai chiju magi political mai magi adum subida mamam da lainari boza aduna boza punsin basi masimagna su wana thu obraina khalle sigi matang da khoi si karamba sahuda karamba safuda karamba strategy da karamba maiwon da khoi si punna satmina ga dori bino haibu sigi strategy ni sine boza puthok ma thau tari se si moza kari kamai thamini ai sumain thamjage akhoi gi target chamane manipur kan bani aduga manipur haibu si kandragadi karamai tawduna party office ling do na manipur leidra kanda vote tharaga do bommi do leidra kanda karamai na vote thadar ga ma MLA ka do no just adu de khoi manipur kan bai je election gi mamang wafam thoeba just aduna 27 je sida election ni kai se aina haje che masi khoi praja sing na vote le bommi sing si da tar kadori akramon do madu khudong thiningai oi ne ba mandi pasalo gi ai sa gi ai thak gi ai adu sentiment shoko mayam do sima adu kwai sentiment choi si macha natraga manau natraga machan pi mang raga phi machi ram da phang da ba saru machi ram da phang da ba moi kamai khang mani on just adu khoi da heart to gadum ne ba adu mi gi sum ba sau ba noi to mayam sin na thalli matam da lilam to kram yeng oi ba yeng ro yeng ni oi ka su ko adagi election dam to du ka su lang ni oi ba adu aina central the state government aina hajin ni si before election ki kari ge mayam sing si satha vidri ge da manipur kan gi thabak sim tang khoi kan na gi si adu ga khoi adu praja na yab kan da khoi vote ka dom ni da praja na yab kan da election to nu some men khale adagi sai da khoi ge rajniti ki political ki mileage lawu sima adu ko mo to do le ge khoi adu ngang da hogol chakhar ne ba khoi political gi wa ngang ma pam dre bu je aga amana si akhoi gi hai ba ya da bam dilay honorable chief minister khang de home minister khang de hai ba ya da bam lay ba hai do ko ya da ba thabak ti adu oi ba adu gi posting do thillaga hai do na hai ga di ma di thabak di tok doi ni ko do ai gi expectation da ne soidana pha ga ne ba maral le mi puna soidana one day book tor ka ne ba awata chen me ya ro ba Supreme Court ne le si mioi lak sam ga ni phuna akhoi gi mana tarak pur rai do akhoi na accept tori ne high court su ar mara le puna mo book tor ka ni be ma ko mara le book to bu sis da matam khitang chang ba yai mi na mi hale na khang ga su ko na ma mara le na hai ga di mi ha bu sing da bani na osiki le po si da adu government chu sik yam kan no ri ba government chu yam kan no ri ba kamain to dana manipur se santi pur ka di se yam kan honari ba hono to ka din te ko aba manipur gi one di khang de adu india gi one di national democratic alliance loire ga di haiwi no state kuntar ne ba ku ni thoi kulum doi ne ba sau ba state up adagi bengal maharashtra bihar akoi notice ka se tha ro no ba
चाउरो स्टेट मरी से MLA समरी का हुम लेबा समरी चहुम का मौद्रा ट्रुक लेबा से अब तो हयेंग असम की वर्ष लोग दो इधर को सही मांगी ताम नहीं चलते इसे 26 ने बा लेबा सही मंगा चलो बगांदा 2029 क्रॉस ओवर ने बा 30 भोग से अन इंडिया दी नेशनल डेमोक्रेटिक लाइंस गवर्नमेंट लाकनी कमाई लाकदे नो हागदी मनपुर की खंग देखो अदुगा मनपुर की खंग दे मनपुर दी वारे आइसु वारे मिसु वारे लोइनम वारे टाउन दो पुनम तौ लेरे मसे अखोई पुनम नो वारे दो खुश सरुक यारी अदुगा लेगिदम सिंग थावai सिंग दुगिदमसु अखोई अदुगी दमता अखोई मितगी पी तारे बखोई अवा हुजिक लेबा बेंगोल दगा हुजिक तौरिसि अखोईगी फॉरेन की बांग्लादेश तकी लाकबा दिसेंदा मोय लंबी दु चंदन नला कुम चेनरिबने अखोई मणिपुर दसु कैदौगे आइना हाइजेदी नंगी इलीगल इमिग्रेंसी अखोईगी अदाई पोतुदा NRCC अदुगी मवांगदा तौबा अदुगी मतुंगदा तौबा अदु पुनमक तोगा मणिपुर दा अखोईगी 1951 दगी अखोईदा डॉक्यूमेंट्स लेरे मजु अदुदगी अपडेट तखोटपिरगा समजनबिरगा करम चाहिदनो अदुदुम लोकलगा इलीगल इमिग्रेंट्स इन डिपोर्ट तौबिरो नत्रा डिटेक्ट तौबिरो डिपोर्ट तौबिरो मोइदुने बंगसी अखोई मणिपुर दा पूरा अखोईगी लोशन लेबो पोचे मोइदुने मदु अदुगिना अदुना मरम ओरकांदा लाक्सनिंगिबा कनोसी अतै कनततेबा अखोईगी मी यावरेबा जे युम हम द पोचे हुराम मकांदा थंगनबा मीना सजेस्ट तो अदुना असो इंगाम पुनमक्सी कनखनना लेबिदौना तौबम तौई अदुना राजनीति ओरगा सुमसी थालोनसी अखोई मणिपुर हान कनसी को शिव नमितुदा कैमता पुरोएबा मंत्रीसु पुरोय पैसासु पुरोय फीसु पुरोय ngara ni usbo hing ke du no karam khang de ko ma sak khom hen sa ba yam ti no hen la yin da ya ba na te ba leba ki dam da khid khan se ba akoi gi lai gidra ba akoi ninthau gambir sing adagi hira chandra akoi nursing akoi gi ninthau sing na sahi tare tagi akoi gi adugi kano sing gi kala ga ngarang khoi gi kano gi dahan si pangthok ko si khoi thamoi de kainom phawe ba अखोई मणिपुर से अदुम म्यांमार की कबो है चाही तरे खुंता खिबद नतना हुजुक सम मोइसे मु चंचल उखुल ल मो होराब्रा खुल ल मो होराब्रा अदो असिगी से लेलिबा आर्मी खंदे पुलिस स्टेट फोर्स खंदे अदगी अनि सेंट्रल स्टेट फोर्सेस सिना करी दोबगी नो मोइ या क्या चाम हाइरोने यांखै हाइरो मैक्सिमम अदु फाब हाटपगम द फाबगम द बदो अदुगी फोटो कैनोम लेरद्राबा अदु नेबा इशा इनाउ सिंगना अखोई की प्रॉक्सी वॉर इन हाइजे ता अदु आई मक्ति सिगी पोची मिना उबा खोंग उबा नते हाइना रेबा पोची का सुम मकुदा मियाम की इंटरेस्ट अखोई लेपाक नालक तबा सिक्योरिटी फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस से याम नवाई तोम न हुजिक आइना याम नवाई तोम ना तंपाकी लमसीदा कुकी प्रोटेस्टर मैम सिंसे पुलिस तुम पोई मम्मा सु प्रोटेस्टर जावरे दो ऐसो अब मम्मा का मसागा ने मुंगरी फुनरी लाउनरी बेली द सेजा आर्मी थाजल लंब खोजल लंब तो साइडलाइन तौरे अदो अखोई मछिन नात की लानमा ओला इसे मस्जिद कलहौना बसु अखोई होनदब यादेबा अखोई मसेन गाता नुंसिनदबगी प्रोग्राम लाइसे सिसु अखोई कलहौदब यादेबा सि या लमदा सि हान कलकांदा अखोई यूनाइट ओइदोइनेबा अदा मुस्लिम मिसिन नाउ सिंसु आई एनिगी थ्रुदा आई मसिमा थमजरी थोलाए हुजि थोलक तब नते हाना दोना को अदगी अखोई नगागी सिन नाउसु थोलाए थोलक तब नते हुजि अखोई इंडिजिनस पीपल सिंग मनुदा क्वाइटली मरु ओइबा अखोई लेरिबा कम्युनिटी अनि हुमसी अखोई लिंगजेन मानवगी मतम होइरेना आई समानो फर्स्ट राउंड इज समाइ थमजे ओके थैंक यू वेरी मच सागचरी आई ओजा मैबोन द लागचगे ओजा मैबोन अखोइना उजबदा मखोइगी पिसलिबा मेमोरेंडम सिगी अनि सुबा पॉइंट दैना थेंगना जबसी हारिबा कुकी जो सिंगना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबसीदा अखोइगी नागागी एंसेंस्ट्रल टेरिटरी सोकपा यारोय हाइबसु यावरी कोजा अदुगा अखोइगी नेशनल हाईवे सिदा फ्री मूवमेंट याद्रिबसी याहल्लु हाइरी अदुदा नतना हंदक थोइबा अखोइगी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट दा थोइबा थौदोकी सिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯍꯣꯜꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ 33ꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯂꯥꯡꯉꯝꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯟꯁꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯤꯔꯒ ꯅꯤꯛ ꯅꯤꯛ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯣꯛꯀꯠꯅꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯍꯣꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯕ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ 36 ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯎꯔꯤꯌꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CSO ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯂꯧꯊꯣꯛꯁꯤ NRC ꯆꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ NRC ꯆꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ NRC ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯔꯃꯥꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯗꯦ ꯂꯩꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯌꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤ
hanre minarimba ekoi Kuki singi group tigi hauribra aduga nauna changsilakliba miyamna nauno changsilakliba miyam se masidigi thokpani hana hairi adum yamna changsilakte leite haragadi adugi langni ba punamak sikanano hojik example hoja asai media da thadokpada koi honorable home minister masamakna koi moi MLA tukte chakiba matamda aduda pau singda sum media da thagalakpa matungina akhoi masi foreign aggression leite khote asida foreign gi khut yaude khote haire yes okay chumbal oy masi yai adubu akhoi parjamiyam gi wakhalon dadi observation dadi adugadi foreigner sing na sanganga masida mai tha da bataragadi micham singbunu mai kap da bataragadi sana kathin da toribo miyam tok da bataragadi kanano ba government dia khanglabra Manipur state government hoje home minister na masamak na khanglabra example to ni mo myam ji kanano bi haidok piyo ba madu foreign gi changlapa foreign aggression gin changlapa na te na moi na hairabani na adu moi changlakti habdi moi thirok ngam ba adu di tawri mi di madu tawni kana tawbuno di moi thirok ngam je kai gino ba local MLA masa makna hairabani gede government pumirawa miyamgi namakta lepjuba representative amana foreign aggression yaure hai yumno na basingna kai hairibunu sumdira aduga madudu visit tawwa honorable MLA minister sing adugi wakhalonda phawibunu sumbra sum yengma matamda moi koina counter tobana tiko sidi ekhoi pajamiyam mo oina yengba mi yengdedi tawriba Manipur da tawriba Iran thokli punaksi foreigners leidam dradi Brahmalik changsil miyam leita ba taragadi athubada changsil ga hana leiramba Manipur da leiramba Kuki singnadi hojiki thabak si pangthok oin ai khange khalle baka adu hojik leiba asam le phongga loina raga chatminariba nungmai free de pairaga chatminariba singsidi kai digi no badudi kram ka swastampu digira rami singdo o tino pandigira o ka pupi de leiba group la mukhoi group chi kai digi holakem hoju phone Mission Pajabu Old Paneva, Manipuda, Sahi, Manipuda, separate when they did again. Separate when they did again, demand of your group, Kambo group no duty. No way pies at the Yamse. Miam had Kano Kangde, Upia Kangde, Madumakada, Masam Sam Sapsa organization Yam later. Madumiam, a doodle lady, Jiki, Kadam Yamdo, Kai Diginova. Makuina ni ba aduga changsilagi ba mi hoi tori punamak sibu ekoi foreign aggression na Manipur da leite hairaga ri ekoi parja meyam no ju lauri bu khongi ba census to bi akhiroi NRC hanto to piu hai demand to bi bisigu madu ignore to bu makhana manne ba aduga di ai kam haijage ba Maju Torgadi NRC demand to Ribudo Chum they have say government Manipuki representative Singsina support to Reva. Mamdi to Masi foreigner later Mapam Diga Kamina NRC to do you know. Yes, yes. Representative group Sings represent me Amsina foreign aggression later NRC Daka with them. Yes, yes. The census to from 2 air. Already census ka NRC se matam chan to wo hai ba sab man nei ba already e khoi na hai parjamiam hai sidi e khoi mitop changsil pu si yam merigi e khoi na NRC to view mito khando view hai bane ba already government wo khalon de di foreigner leite Manipur da foreigner changsim leite mitop changsim leite hai ba sab man ba ki stand low le re ba already madu ki stand le ga di kai gi dok te mito khandok na ba gi dok ta hoki bam government da cabinet kai gi lori this year kai 1961 lori cabinet passed aduga kai gi dok ta assembly de lori adu pulmak tu
nathayraga thamlaga matam ngahaktang gi thamlaga adumaina tawbasinadi miyamda chummoina khalli masi punama ase ekhuina praja miyam ngali bisiga aduga government gi the center hayakpa inba group siga masi kanai wa sakadabno ekhuina pamjabadi mogoi bhulmanate ekhoi center na yadrasu ekhoi foreigners changlei habisidi public na uribado mogoi ufam thoeba public da ngangi bam tafam thoeba aduna tabida hojigi border da kapna bamda adudi foreigner chade Kuki shikayat Kuki no kapna ise adudi moi phadok piro pharo badudi yare foreigner changakti haisi moina han mutungina changakti haragadi tawriba action tawriba attack tawriba hojiki namri aduga wangli choro moida attack tawriba mai thani ba Kuki singse kai digi no ba dudi manipur gi oidi phabi ro ba pharo ba moina foreign gi changaponate brahma border ni sangsilapnate harabana security moina patrolling chatli khode ekoi ubnati moigi fail oiba security laugh oiba adugi asolbagi kudungsaba changsilapdo kapiba miyamdo ekoi foreign adegi lakba Burma ri changsilaka kene bine tawbonati haragadi fare tawdre de kana tawbuna security sing hangbioba central forcing da hangbioba moi matungina central forcing na ko petroleum financially kholi sing machangbali te khote haibagi mota government na madu changakti haibani adudi moi thari du kana no tangku machine di thara mare dina adudi kana no ba Kuki ne di adu surrounding da lebu Kuki singi khunji kana no operation chathabiro phagapiro adusu tawde adudi manipuri da tawriba asi punama asida yengba matamda khoi UNC gi lakchara ga mathang hojiki reiba khoina UNC na United Naga Council aduga Naga Women Union aduga Naga Student Association Manipur mokhoi sina haiba sisu degi sum yeng leibna sum khangna pot ngakne ko sum leiba border ri sangchili khole kamdo punama ase adu gedi ai kam hijege ba masi adu ubagi namakta masi khoi mohui mayam se sangchilaga nagana namna taba area da le pug leisilaga Naga nammataba area Ukrun district border manakta Ukrun leiba tangkun area district sida Ukrun district sida Kuki sing Brahmarom ni sangsilaga leire habsi makhoina khangeba state government gi court later so leiminari bunun di khangeba moi se Brahmari sangsilapni ko habsi moi leiminari khangeba ko more de leiba foreigner na sanga posing jo more de leiba mis leimina basingna moi simi top ni Brahmari lapni moi na khangdabni government gi court later so government sing ngani ba politician sing ngani ba minister sing ngani si government gi court leibi do khat khumna khane ko moi khangjar so mo do chwai haro ba government gi court leite foreigner sing leite haibe gi do Madulo dung khumle aduna di yaroeba madulo chapata gadi manipur praja miyam na uji tawriba awaba tariba miyam sigi kokna bagi mahutta awaba dum lakane bako aduna naga singi feeling leiba miyam hoji pamambo ka ukrun khakna tana hoji ki saitu ka pupi district ariba asida 1961 ka hai ki gunoba 1970 da lerim da khun miyam sigi nauna khundaraga say yum chama sani ha sama miya sung tasilak miyam si khai gi laino swasam puri honga puri natte ba dino pa ne honga puri natte adu khatai da matam mamda ka pupi hasi pikna leiramani aduga IT road site leiram miyam asnoidi mukhui miyam ka thai lakpuno adu atop mitop country amadagi lakpa jiki chin state leiba Kuki miyam se sangsil apse miyam khangne ba ka
ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯁꯦꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯅꯁꯦꯕ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯨꯅꯣ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯂꯩꯁꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯤꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯅꯣꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯠꯅꯁꯨ ꯎꯔꯦ ꯂꯥꯏꯅꯁꯨ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯂꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯕꯔꯃꯥꯅ ꯆꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯆꯪꯂꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯪꯂꯛꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯄꯤꯒꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ 10 kilometers ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯄꯣꯔꯦꯕ ꯆꯪꯂꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯆꯪꯂꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ Ministry of Home Affairs na Burma-dagi akoy Manipur India border Manipur iba nak thangnaba state sida kilometer 10 faudi moi changa sunu ba ayaba piri ba yes adu tabdi changdre leirabduda moi khudong saba load pham मुखै की संगफम लाइफम अदु फाउदी यारे हाइबनेबा अदु ऑर्डर बुदी लाइने बुदी पीदे चथो चसिन तोबा संगना बुदी हाय अदु संगखिबो मयाम सिबु कनान चेक तोरिगे मदुगी अयाब लेबिदगिनेबा आसाम फन्ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मयाम सिना ब्रह्मारिक तरफ कुकी मयाम से मसी मोइदा अपन में पीद्रिसे अदुनेबा होजि नमली वांगली चोरो हाइसे किलोमीटर क्या लंग लापना बनतेबा किलोमीटर अम्मा अनि खकनी वो मोइने दि तरा हाइरे दुदि अम्मा अनि दे लेबो संगसिलग मै थारमबसिबु चुमदबराबा अदुदा असिदनी अदुना अमसि लापो मतमसिदा खोइना आबांगले थमजनिबदि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन केगिदमति निरिनो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन केगिदमति निरिनो हौजिक मिटोप चंगलपदु हेंगलपदा यामा चंगसिलो मपुंग फाने लापो बदमसिदा अदुदि मखोय चंगसिलो मियामजि लेफम लेइत्रेबा yes लेफम लेदबनिना मखोय खो लम मियामदो खोमजिलगा लेबा मोइना नम लगा तासिलकबा अहांबा मफमदा नम तासिनबा तौसिनरगा एखोय मतम खखखिनि मुद लेजेगेना खुनगी निंथौसिंदा यानाबि मखादा लेसिनबा सारगा तौसिलगा सुम लेसिलसि हौजिति मपुंग फारबना आरगि चंगसिलकबा पुनमक लेरबनिना अखोय लेफम लेदुगी सेपरेट निरसे हबा आइडिया थोकबनेबको हौजिक चुराचंपुर मतमदा लागिबा दिनोपा लेलिबा इसिनो कुकीसिंग एखोयगी लेरिबा खुन मियाम अदो मदु खक्तो ओरगदी सेपरेट निफम थोकते मखोय यामना नुवाय लेजेरिनि कपु डिस्ट्रिक्ट खतंगदा खरा लेबदा अदुगा चुराचंपुरदा लेबिरिबा आहानबा लापा सही सनी सहुन ममांग लापा सिंगसिदि मखोयदी पेन लेबिनिना नुंसिन लेबिनाबनिना सेपरेट वखलोन थोकतेबा अदु मदुगी मथक्ता foreign संगसिलकपा पुनम असगी foreign aggression से यामसिलकपदगी मसि लेफम लेबगी सेपरेट निरेसेना मखोयगी कोक थोरपनि बोहानिको अदुना मसिगी निरिबा पुनम असिना कोई foreigner लेरे हेन ताएबको अदुगदी मसजु होजिकिन तौरिबा यामसिदा कोई नागा ताबा एरिया हाइसे कंपोपी एरिया सु कोंगे कोक नागाना नम्म ताबे एरिया नि कोकी मतममरे लेते अमफो लेते अदुगा हजिके थौबानदगी यारिपोकदगी फारगा साइकुन फारगा सोना लागा कोइरागा सोना लेबा सिगी यू शेप सु कुकी तादेबा अदुन कुइद्रिबा तारक इसे अदुन मैक्सिमम तारक इमियाम से काइदे होंगपनोबा मणिपुरदगी होंगपदि नत्रेबा अतोपदि होंगपन कनी हाबसे एखोई उरे
aduna masi mayam sibu solution purak na bagi damokta hujiki ekhoi manipur gi praja miyam malabi aina sumpen de ba hujiki haiba haragadi manipur praja miyam ki hujik kokomi khangde aduga hujiki UCM khangde atopa organization sing hari amuko khangde aduga hujiki akoi NRC gi demand toriba forum khangde adudi yaw to ba praja miyam su hujik NRC to bi demand toriba siki against the foreign aggression leite changlapa leite haragadi madugi paja miyamgi against the lepasi kanano adu foreign changsilakliba foreign aggression changsilakliba terrorist miyam misam miyam Brahmara changsilakliba miyamgi favor the lepasi kanano madugi support lebi kanano mo isangakte haiba taragadi mo khoi support tawreba akoi lobu tabe netabra sangakte haragadi sangai haragadi mitop leire ta adu center na mitop leire haina khangni akhoina aina masi hariba arthadi amukon lausnu UCM na lausnu kokomi lausnu aduga Param yam na whole house no. A quite loudly, but you are low moody. Which represent or you for foreign aggression like and hike you do not muta doing it. Already mukta lady and the talker of Miam interest the number with them yam lady higher Rabina already center coming ta doing no quickie. Aduna never was Aduna never was say ahum lang lagasu Makui Lusimum Drise highly responsible person 16 Lusimiro Shumai High Deva Aduna ne and Hambra was a Tamjik. Okay, thank you very much. So I am Marichumba Warol Tambiri Makata boy na Oza Hareshwar the lax again. Oza Hareshwar Hozik even a quigi Tuiba Hoziki Manipurgi me third tagi thoiba conflict sigi achauba kosi adum kogi hek kahani root ko se thirubada suspension of operation chugi pot se zadum miyamna masi panbada dum yaunai ko sigi matang sida khoi 2008 tani ko ngasai bj congress palingai da hariba tripartite talk tawgi base dubu ngasai gi hariba tripartite talk tawgi basi to bring armed group into peaceful political dialogue. Haigibani magi aim zina Manipur si stability lakna ba aduga insurgency singsi negotiation tawrakanda leina bani haidana thammi adubu hojik even khogi ngarang nahan thoiba khogi kamjong district ki sisu naga gi body sing harapada su group na mateng pangi haidana hairi boja adu miam na haibada high bus suspension of operation si tripartite talk si congress na palingai matamda maru hulambani adubu hulamba maru si BJP na sing jairaga adum hawandana leire haidana 2020-25 tamu su se miyamna abrogate taw haibadu adugi mahutta mu extend tawre aduna ozanga saigi nakalam romda hariba su tawgibagi kanosi maram si ngasagi insurgency singsi akhoi negotiate tawraga normal sida yamna peace oina stability kainom khak porakna bane di hairi dumapu hojik thoiba kaino khuding makta ngasagi shuda lairiba kadar singchi haiba khogi makhoigi sugi makake no kari karasi gi makhoigi umbrella da lairiba tongan ba kadar singchi yawi kholi haiba ground rule thugai khokai haidana aduma hairi boza sigma tangse sisina khoigi tasengna thoiba ngasigi thoiba conflict singsida su group ta leiba singsi yaure haragadi extend su tawrabni noza tasengna masigi hojiksi koi tripartite talk su already tawgre dui mathakta mu hojiksi extension su mu tawrakpanina makhoi se dum ichenda chena ba aduga sigi root ko se thiru matamda congress su dum ipakta pakpa gi phibam mangkhak se dum leiba sigi matang se dawja kari kamaina yengbe kamain thambini sa yam chumi ngak leitana ngang na ba ngak leitana maga awai kum tong na ba adugum meter mani akhoi su hai basi akhoi suspension of operation nai dana 2005 teki ko akhoi gi army ga central security forcing ga tongram badagi makhata na matam amuk chathare hai bari yam chumme ba
अदो होजे आई खुदम मम पिजगे जेल लना अखोय नम थम्मी से मसिदा अखोय गी मी अरानब तौरुबा सोइबा तौरुबा मयाम अम थम्मी बसे मसी फजना खाजलग रेगुलेट तौरगा थम्बा नत्राब जेल जी हुजिक लेहेलरोय से लोय थुगायरसे बो हुजिक लोय थादो ओजेबा खाजलरोय सेबा मता अदो रि करी ओइगदगेबा शु आइबसी मतमदुर तौगिसी मतमदुर लेरंबा मतमदुर लालहोबा खोलोबा तै तै मयाम अमा मणिपुर की डिस्टर्ब तौबा मणिपुर की अखोय लेब एडमिनिस्ट्रेशन दा अकायबा पीबा मयाम अमा लेम मयाम दो लोइनमक तासन खोमजलगा शांति होइना हुजिकसु मणिपुर दसु अखोयना पीस पुदि हाइको अदुगसु अदु सम सॉर्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से मनुंग द दुम यावदुइनेबको यावबदी अदु सिगुम्बा लाइबा पोटसिसु अखोयगी सोसाइटी दसु दुम अखोयगी वैली बेसन सु हाइने आइदि मणिपुर की ओइना दुम हाइजगे सिदासु दुम थोकपो दुम थेंगनरियेबको अरो सिगी मरुय मरमदी सुजी याम फजना रेगुलेट तौदुना लेरमबनेबा शांति ओइना लेरमबसिदै कई तौगेदा मयामना अखोयगी एसएस हाउकिप हाइबरा पीएस हाउकिप हाइबरा अमा अखोयगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह गा चेनबा मागी एफिडेविट त यौरमी खोलमे मतेंग पांगबै खोटपगी चपचाना रेकॉर्ड तो प्रोग्राम निंगेंद्रे को सिना चिंगबा लेगरे हाइबदी सुदा लेरिबा अखोयगी ग्रुप सिंगसे मसी अखोयगी मिसयूज तौवा कोई मिस यूटिलाइज तौरप लान सिजनरप हाइबा तारे मरमदी सुगी लेरिबा ग्राउंड रूल मागी लेरिबा सिगिदा करी हाइना हाइगेदा यावगेदा अहमद यावरिसी अखोयगी अखोय प्रेम्बल द यावरिनिको मसिदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सी ngakani aduga land of the law si ngakani amasung territorial integrity of manipur se si ngakani haibam jawri adubu recently aina thengnajabada hojipudi haibi gare sangdokpagi che chang haibado aimaki thengnajadri aina latest thengnabasi 01 March 2023 dagina 29 February 2024 wokda sangdokpagi silent hawkip kethios jomi gana joshua thadou gana moi soi tobagi che amadi ai thengnajadana paijari ko sigi matung sidai da wari si sanagibagi pautai sanariba wari si aina thijan bo watpanara khangbo watpanara public domain dari yu udi haidare haibadi magi terms and magi madu yoba regulation aduga lairiba terms and conditions mayam do madu di thengna deba ado boidi hojik lairiba aina hangjaningi di mayam marakta chugi matang yam kanna langiba mioi singda haibadi khangning mioi singda aishu मखोइना सुदा लेरगा मयाम नाइरिसी अखोय योखटलगा थाकटलगा थमगा तहुलपनि सिनेबा अदुमक्ति फजना सुगी लेबा मागी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय लॉस मयाम कॉन्स्टिट्यूशन गी लेबा प्रेम्बल गी करिगी चनरिबा मयाम दो रूल्स मयाम दो ग्राउंड रूल्स मयाम दो चनरगा दि सुक्थोक थोइदबा मनेबा पूरा थादोगा लेहलेबा करिगी थादोगा लेहलिनो करिगी थादोइनो हाइबसिदि हंगनबा इतातादी अदुगी महुत्ता अयामन हंगनरिसी मतमदुदा कांग्रेस ना तौरंबदगी मखोइसी योखटलगा योगा थंबदगी सी थोकलेइनेना उना कनगी नैरेटिव अरानब नैरेटिव अमदा असोइब नैरेटिव दा अमदा आइगी पॉइंट ऑफ व्यू दैनिको अदुम छंदोगा अदुम तौर लेरेबा ओजासी मरक अमतंग थचगे ओजाना सुपन बिरिको ngसाइगी कांग्रेस लेरिङाइसिदा ngसाइगी सुजे चनरे हारगदी बीजेपी ना मसी फत्रे मियाम ना पामदे हारगदी बीजेपी ना सांगदोकपगी मरम से उजान सु हारिदना एक्सटेंड तो बगी मरम से ahoy adu kanam the question tok di ayam haidi sugi kari mali sigi hidden sigi extend tok da se makoina suda leriba kadar sing se makoina season ning maong the season bodo inga sai affidavit amada akoi gi madoda hemant biswa sarmara kananom juming pangum tawi if I remember correctly aduga amit shah gi maming ju palle madu kanam the ss hauki bhai bor mane ko madu gi do madu da affidavit ni yaw se court ki madu da yaw dana madu da lei de pot to the senare je pramale pot to kari लोगेबा कइनोमा तौरवई मचाम गिदि अंगांग अमना नोंमयम पाइरमे या दुमा तौरमे हाइबैदि कोइथि थिजनना कोइतान तानदना मणिपुर ngakjeriba kahin pamdaba isil nauksing koifa phadui tawrieba affidavit ta yawraba court ki ko dusu madura yawraba chumle potkari action lokhatke bangasi honorable home minister ki mathakta amasung atai mari leinaba sing mathakta natraga madu lali madu aran bane na proof tawgiba leirabra ba aduna hangjaningi wafam di sini होजिबोक्ता अनिरक आइनु उदबनरा अनिरक ngसाइगी होजिक सांगदोखरे हाइरे हंदक चुवारी सानेन तारे मदुदा करी करी यावरी
madu phongdu public domain da thamoji kana na kyam lauri ge ba madu lahum thokta braba marandi maduri da mani aina khanbada aigi wakhal dadi makhoina public domain da thamdaba se aigi wakhal dadi territorial integrity of manipur se yawum do mandre yawum bu yai ko madu aina lan bu yai ado subject to correction ni mandi mandre mal yawum gera yawum moira lairi potu public domain dadi thambam thokpane khali aduna sugi matang chidi tasenga kaigumba lalhu wama lairaba aduga kaigumba khulai pairaga demand to lairaga di wari sanaba dialogue je prithibi gi oina UN na su yaba dialogue to godaba ne na first world war second world war loction gi singji wari sanara loction gi ngak ta neba aduna makhoi su wari sanaba gi aiko wanu honadana wari sanaba gi step to door step to the pore wari sanare control the lerame hujingna let loose pungtha thadoga siennaraga election matamda siennaba amada ama tawwa kana kani hainari ko huji huji chu mafam mafam kudimukta mayamna hainari si open secret oina Indian army na makoi ji huji kene bi hari si Indian army na siennai hai sin ngasai geopolitics tu la ka doini mai oiram ko ya bai film lei doini atai tai chugi matang da atai tai matang da chu khoi gi siennabagi matang che masi yam leigre khudam moina makha tar ko point amada ina haijening ba makhak leiye madudi kari no haiba matamda ngasai thongriba illegal migrant khoi gi panelist khoi marum pang chilnau singna su phajana thambi re maja sidai the illegal migrant manipur da lei leiti se ma sidai da adum ngahalerga amangang ba inga sai su aha majali thamjagare supplement ma sam sa togjage Myanmar National Electoral Hospital se letter of SP Churasanpur Karthik Maladina IPS ni SP Churasanpur na man even letter Canada to SP Chandel district 28 June 2023 da Churasanpur Hospital da Myanmarese National maru ina ni yengda madu makhoi Kuki chil nau sing oi gani makhoi sing ase Myanmarese National illegal migrant se Churasanpur Hospital da leire habigi chi ase ai khun makta su copy lejei ko original na taga su masida ye da mayek cheng na haibane ba madura nomoina pan bagi maina chakpagi bom pokhai bagi mai maram je piri ba mai injury gi type se masida ye da Churasanpur Hospital da leire haibasi 2023 da haigra bane ba hogi fo kai dori ge ba ngasai takpi gi ba adui makhada atopa mana ani subada intrio over 900 cookie militants from Myanmar aiba se akhoi gi secretary to chief minister na 2024 da yes director general of police te e bane ba ko Myanmar national masri da security advisor Kuldip Singh na confirm tawre na hairam ne ba kona muk manung da du da wa leina bra huju ki kene bigi tawnari ba hatpani haidana honorable MLA mana hairaga topa home minister na madu foreign hen yawe confirm tawde khoti gal alle jale olei palei se sida shu tawgi dum ko 900 cookie militants Myanmar di change aduna mayam chekchalu akoi precautionary measure locally ai se hairam ne ba adu kitang leithok leisin na muk tawbi po chu muk lei re ba ko samain tawdana akoi jibu kyam kuina samaina namthak tawraga samain tawru urule thamduinu hai basima thamjage ai matam chu sanga logjoroi point last point na namtang thamjage aina thamjaningi si akoi manipur hujik yang ware waraba manipur sideda akoi masel lingjen managadabani chamra chama yajai tokhai ba civil society or su political party or su common issue do the pungadabane se akoi barabar congress party di ready jadum lei adu masdai da ngasai gi hairiba akoi gi kanana kamain tawdana masi kanana daita lorgo solve tawduino ba yes akoi si responsible opposition party amo oina pali ba sarkar sina tawri ba singse sigi asoi ba se puthoga miyam da koi puthokpa miyam da puthoga matung da miyam na congress na ngangi ba potche masidi laline chumine haibedu miyam na khanbira kanda miyam amasung sie so sungna lorpo warep aran mangai moina lalena khanba asoi ba dungai lokthoga chummena khanba dungai lokchallaga madud lok warip to any warip lok da koleba ki oina phanaba miyam na masung civil society organization singa lok warip ta congress sum koi mamang tharga matung ilaga pramani ko chatkani haibase adum khana su dum haidana dum la abane ba aduida aikoina hujik se war matam da akoi masen ngangna ba akoi masen tawna ba si opposition party maru bo leibu le hori se yam seng ha ga di akoi legislature mer ta di congress khak ta bu ngaram ba yai ko ate te maming do na leiba mayam chu lei aikoina tawjai si di
positive role amaneba akoina constructive opposition gi role luneba akoina lojari se masle da akoina puthoga si lei samai lei bani haibasi puthogam thokta braba akoi mayam ji punjanaga tawdoi thabak se kanano ba double engine government BJP government natabra Manipur su policy BJP government ni center su BJP government ni ado di thok pangthor ka duba hojik akoi gi oza mai bona haibi ki bi am chumme ba nate foreign ko hen yawi haidraga di ada adu gi report chakhraga di kari action lor ka dori ge ba ado boi di hai duba pressure pi duba pressure group oi dui si di akoi opposition party amo ina su congress party ni civil society organization sing ni sina hai ri posting di hai ra kanda public domain da thama kanda madui da public na magi aya da mayam du khana kan na mal kanda singai lokhot pa yai hai potu la ka dui ne ba koi site su civil society organization sing na su yamna kan na si matang tauri mar maduna tawgode ba chidi BJP government center da su state da su government sina tawdana akoi ju cooperation pigani praja sing ju cooperation piri makoi na tarukta badagi praja sing no khun ngak pagi wakhum lei gre khun ngak ka praja sing tana tana phawi phim jom lei gre tawi ji kali phui kan re phui moi nga odana su ngak ta gum tawwa ngi akoi praja na thola nga edana na khoi kari ngak pu ya bra na chei pa yong tanjin ba tawi si akoi phim ji yam sa tina lura ba phim mamni masida yam seriously khanadana ko yam lightly badi ai khidang madu ai wakhal da di pamjade yam seriously khana janingi aduga ai last point da horen thar round lega de durum tension bi ko ina sangmul lega so ai last point nam tang thai last round law yaw jero yani kai matam ni tra so ba ko ai na haijaningi si Union Home Minister na on completion of 100 days of Prime Minister Modi gi third term gi loirakpagi 17 September 2024 da hai gi bese border fencing had started to stop infiltration hayaba huji annual report phaktok piu Ministry of Home Affairs ki adoi da moi huji hanadi chahi khuding pirami mase taseng na hogi badi annual reports mahana phongmase Ministry of Home Affairs na phongmoda 2021 2010 dagina 2011 boki manungda akoi UPA government laying da hogi bane se ngasai gi Ministry of Home Affairs ki annual report ta dum jawre 2011 12 ta sidi am changre don da matam leitre hayam na sangdok cheroi ko kilometer ke aloi chale leibase handa ke dam da phakto yengbiu handa ki da ka yage da sidai da man ngasi ngahan pirami ba Manipur gi assurance pirami se number 1 the border fencing had started to stop infiltration hayaba adu huji ki report yaugre progress samte utraban ai yenga ga lakcharam adu ga CRPF deployed its strategic locations and place Assam Rifles hairiba si Assam Rifles adum leibu ui ko huji thoiba namli gi kari gi jaga sing Assam Rifles ki wari ngaktani tawri se si karai de pangdu kharge ba wasak ki 2024 da ne ba adu nullified free movement regime si free movement regime je lokho ne hai ni huji waza mai bona hai bi gi ni karai lokho ge lokho ku de la na kilometer tara je free hoina chanabagi review to kore adu ga akon megi amale bisna formation of road map where is the road map aise from road map Manipur gi leiba crisis se solve tong na road map same ne bisi mana high green press conference on the 17 September 2024 da kari road map no akoi hana bagi akoi sina bagi akoi tampata leiba mi singju loerga chingda leiba mi masen gi tanglup masen gi ethnic group masen sub ethnic group masen masi lotion na bagi road map lai se hangdebang amde wafum ka se tamak tension jage okay thagat cheriza makha chathaja boina oja tombi de lak jage oja tombi hoji khoigi oja Hareshwar na su border fencing ki matang je puthui khoigi UPA government gi dagi border fencing je horam bagi aduga hoji pawda annual report si 17 September 2024 gi sida khoi yes 24-25 si da 1500 kilometer porous border lai bisida oza ina phangjaba data gi matung ina 30,000 crore si khoigi border fencing gi thadarak pagi kaino ma khakti lai gi bane masi taseng na border fencing si taure tauba ngamdaba sigi pesa se nam karai chatkriba haibagi question ji ma jung lakba border thoiba issue ngasi hauji pa khoigi yumthang na balai kaino khoigi Burma dagi Myanmar dagi akhoi changa iba khoigi illegal immigrant hai tare makhoi sing je khoi border si porous oina leiba si sina achauba main issue oidoribra aduga if border fencing si khoi taseng na
khoi khajal le har ga su madu da ngai ba sing ji amu makoina transparent ne thabak tawdraga di masagi mathau phajana pangthok traga di adu da su dum issue la ka tra ha gi chingna bam su dumak leiri oja kari kamai thamini si matang sing ai adu ani shu lak sake koi ki kano ki siki koi ki 2005 the su torum base masigi se central the state government ga noi maru mu kam lo de ko even nung no thana de hai tare adu da lusing pure lori base brahmani Myanmar masane ukhange adu center na 2005 ta adu maina manipur state government ji kan thoga su tawna matung da 2008 ta reform tawne state government yauna adu tawroi do thabak ne ba adu tawroi do thabak ne ba hojik lai sari biski pambi tharamba thawai hapamba si congress na he aduga bjp na mu lokthok ta che sisu shiv sena gi oina di ai adu supreme de yam seng na haibni ko aduga amana masi punamak se khoi gi bjp da mu congress da mu tainabi thok se moina amada tainabi thok se masi tawroi do ne ba praja su loina khange ba karamaina moigi suji external insurgency ma internal insurgency leba leba manungi oba insurgency ning kha thungdabadagi mama mapa da oina badona adugi issue da base toraga state ki woro central ki woro adugi against the organization semjaraga aduguma demand amgolo tawjaba ma aduga mapan dagi sangsilaga karigumam ta mari le nadana external mapan gi khut khado shu tawna base that is the very loss masi tawoi do neba adu bjp ngata lan mate congress sathi na la leba aduga bjp na su extend to gi damuta maram le neba maram le di moidi leba ma no tok deba secondly simuga I hajage ba 398 kilometers ne ba total kilometers oja hojiki shugi matang si adumak na ne ba oja ina oja Hareshwar GOSWAMI da hangjari ba shugi matang je suspension operation je dum any issue tholak ba da shugi matang je dum chena banina adubu oja su hoji hoigi miyam da ta da la na khanda na ba haidi both side ki le ba poche la le ha clarification na ba sange ba Lale haiba khanglaba pot se why BJP extend taurino have si wazana di aina su hai da bakari gumba khara di leram gani aina su hai jani ya da bakari gumba khara leram gani have answer se ya da ba khara leram gani have si extend tauduna takwi wane extend tauri bigi maram se leram gani ba maram leibedo adu government do yawo mission da haibedo adugi maram do haibu mana haibu ya da bor musu ya ba just point ni ko loina mak nang da hange na haibu ya ba te ba point no sa loina mak conspiracy khara di loina mak akoi gi press me na hange na mantri na haibu ya ba te ba ma le ba ga yu ni ra control tori ne ba aduga shoye ba shoide hai ba praja na khangi da to honing mudu di haibu ya ba adu tongan ba foreign dagi Myanmar dagi lakpa masa mana linkhalaga taw semba dugi potu kaidugi su tawnormi no kaidugi reform tawnormi no 2008 aduga BJP government NDA government 2017 dai lakpa na ba wari ba aduga congress mara lei aina highway wani ko aduga sima 398 kilometers so sampur dagi no jige khoi boundary manung che maji ai samag yawe ba ko deputy CM gai khangam yawi adu hana chief minister oramba akoi bilen yawi adu akoi all political party ki tawaga akoi kanogi India ki survey team ga akoi myam salaga akoi fencing ji kha ba ho ne ba kilometer ra mo yana khar kan da ai ji singlom ma pan tare ni pan lalu di wan da ching mathak da ko adu da akoi na khara iba
government na khare ba fencing sina yum ni tangkhai da tawgumba sos ki tangkhai da tawgumba khun ki tangkhai da tawgumba mayam lebisina mami tai mapi taraga masi lepiu haiba podama border ki praja sing na harak podagi matam madgi government na Congress ki government na madgi do leave na ba haiba di leave khibane ba natra di continuous torogani ago hujik lai ba fencing ki problem nei bise nagagi no kru fencing khabi gano hai hai ba ko si khoi ki Arunachal Pradesh su num tawe ka border state sing si ayam ba adum sida akhoi ki gardening tawriba nangi security forces central forces sing se si akhoi ki una dum somdagi nupi loba somdagi nupa loba charu muruno ba haitare adi somda low leiba somda inkhol leiba this and that something ka adai dagi oramba natraga na kani leibano adugi potu da khabi gano hai just point ko adagi hujik leiba akhoi ki leiba borders fencing si khada badagi akhoi rom da oiriba khudung thibu sidi sigi drug smuggler lere natra adi arm smuggler lere adagi hujiki arm smuggler drug smuggler adaga hujiki leriba akhoi ki nangi namli choro kari kari mayam sida sangsal leiba mayam thokiba mayam sigi border fencing si khada badagi thoiba problem mayam sing sidi India government na khangi namna khana na honai mafam du praja na yade yadawu du maram do adu India government na khang ne ba taseng badi akoi ipai pu sing na khoi gi thambi ram lam khoi che ai di hujik su ai hajer sine ba adu matam de phening ka bio ko adu maram sa na samthong sin ya ba ko bot government gi madu gi akoi gi yana sima yana kainoma token ma painer ga matam gi changna ba khona ba hana tor midra nungda waram akoi gi pung aduk tei de du leibi yadre kai na hana sang e matam da adu hujik sigi akoi gi yamna akoi gi kaino se political gi obe poche tase mar di ko ai di rajti wala sunati ai na ai shai jun thamge ko adu akoi rajti wala oina akoi puning the khande akoi khali se karam dona leba kan gade ge the kolom pai di yadre na kolom pai koi wane ba yam seng na hai ko aduga hojik le se di congress su soi bjp su dum soi di hai ngam de ba ina aduga manipur me am ge hojik amat ngar ba akoi gi kano sidi akoi gi aduni ai na sai laksan ni se hojik le ba train sida akoi gi Chuchapur si han Chuchapur hairam na teba yelang hairami ko adu mafam asidi puthor pa kihom ga ji yelang kihom ena khangna rami ujigi kihom yalam ba sukchaw kihom mahi yam hom se Chuchapur gi kihom ne ba si yelang kihom haina rame ba khoi na ngang ngoi da adi Chuchapur si dokra ga moi si maitai na dominate torgal lerma jaga ne ba asida bhol le pami ne ba adu kangpo bisi Keshwar Tapa Nepal in the vote karame. AC Assembly Constitution 51 Saitu Kendra se. Ko. Hujik akoi ki nagi kanodagi IB gi hujik le ba kangla to bi iste kita ne lang khibdagi masai da yum sam sani chom thum tari mo mayam se matam da mi leite ba aduga liang mai haiba naga sing ayam bada taram me ba hujik ti loina akoi ki chingthak chingkha labuk numuk ora ahangam ta leitre be mo ko adu moina yalamba adu ki target tor ko se 1971 2 dei tawe ba yum si chajel ga choron se laga yum je mi im ta leite ba ko yum je mi im ta leite silagi akoi gi nangi kano sakhi bi suni Chuchampur gi nangi kano tawe ya Mizoram tawe ya lami ju suni ai candidate hom mari lei adu puthop kan da khoi sakhi kan da yum si char ga choluli chorong mapan pan da lei yum se muri da suni aur sei thak ta khoi gi manipur se da hujik khoi na taliba moi gi mayam se ai di ching na ba ma sum phawe ba ko moi si khoi gi matam gi oina eze khoi gi rajti akoi ki center da lakpa political party sing sina matam gi oina BJP la BJP Congress la Congress ko adagi adwai sum tawga di adu di sidi khoi gi Manipur si makhoi gi daw yengmam na te ba
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯍꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯞꯍꯧꯕ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯠꯂꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯠꯂꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯠꯂꯁꯨ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯥ 7-9ꯒꯤꯒ ꯍꯥꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤꯅꯣꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯕꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯃꯦꯡꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯝꯃꯒ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯨꯅ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯠꯂꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯏꯍꯩꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤ 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯩꯇꯨꯞ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯡ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯐ ꯐꯦꯌꯔꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯅꯥꯎꯔꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯎꯇꯨꯞ ꯆꯩꯇꯨꯞ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯔꯤꯇꯥꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯐꯪ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯟꯕꯤꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯥꯟꯕꯤꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯊꯥ 3 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯤꯔꯣꯝ ꯐꯥꯗꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯣ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤ 500 ꯆꯥꯕꯗ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯇꯔꯨꯛꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯤ 1,50,000 ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯕꯗ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯨꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯅꯣ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯗꯕꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯜꯍꯧꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃ ꯊꯩꯗꯣꯛꯑ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯄꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯊꯤꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯕꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯐꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯐꯪꯉꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ BJPꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯖꯁ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯔꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯥꯏ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯥꯡꯒ ꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯝꯍꯥꯠ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ 마수 모랑도 시리방가 노미티 비다 모이로 아두 민원다 아코이기 아이 참 나와있다면서 까리노 간다 아이 심어디 아이 강디고 미는 아코이기 미는 동전이면 더 그렇지 아파보면 또 왜 할거디 아코이 정신을 방채봐 하다가 또 오는데 도 요금 세봐 오자 코이나 호이 오자기 ND기 잣민나버니나 아둠 오자기수 point of view 도 공동권에 도 미양기들이 still how직수 코이기 BJP게 no government 랭아 아마 라이 하이데나 타이나 범마 라이레 하가수 타이나가도리바 아코이 타이나리바 마팜두나 아묵 마코이나 타이나가다바 코이기 델히 코이기 government of India 다 how직 포버 pressure 시 비방암데 하버시마수 오자 코이 양 짱 우이바 미양나 항리바 와항디 अखोगी चाही मंगागी याम लबर राइट से नखोई द सिनगी बनी मणिपुर से न सीओ न चाही ओम है न चाक्सल अबसिदा मियाम हाइदी सीरगा एक्स ग्रेशिया पीरगा थबक ओना से हाबदुदी ओजा मदु ताबद नापसाबो वफम नतेबा अदुना ओजाना सु दुमपन बिरिदुनी मफंगी मतंग इना पेलक्तदना रिवोल्यूशन अमा लाकदरा हाबगी अकीबा बोबल लई हाइदना मदुसु लाओ हाइनिंगाई लैते बोजा अदु हाइबदी मतमदुदा चाही हुम हेंजलैजे मतमदुदा ओजा बिरेंगी दुसु कोई बीजेपी की लेंगानेबा दुम हौजिकसु ओजा खेमचांगी से बीजेपी की लेंगानेबा अदु तारगदी ताइनबम लैरे हागसु स्टिल अखोइनदी ताइनरे मखोइना ताइनबम दुदा हौजिक पौबा प्रेशर पीबा ngамदिसे करिगिनो हाबा वांगनेबा जा यस अदु वांगो लाले हाबदि नते को लाले हाबदि नते हौजिक लैरिबा अखोइगी कम्युनिटी अनिगी सिगी घटना घटी लैरिबसदगी अखोइगी नंगी तोगान ब कम्युनिटी टांगखुल गे म यावसले ट्रायंगल लोरे हौजिकसी मतम खर चंगनी चंगब सजिदा मपुंग छेंगना अखोइगी लैरिब गवर्नमेंट सिना सेंट्रल अमदि स्टेट गवर्नमेंट तौगे हरगदी सिगी पीस अखोइगी रोड मैप अमा पुथोरपसे आइदी यामना कुइना चंगोइना खलेबा मोइनो तौगे हरगदी अदुना मसी तौ मतम ओइरे को पीस की खोइगी रोड मैप अमा मोइना पुथोरपसे अदुगी मतम यौरेबा नत्रगदी सिदगी हिजनगरगदी अखोइगी बीजेपी हाइबा बीजेपी सिना तोंगान मो खलम खंगिबसु यायबा बीजेपी दु मैतै निद्रा खोइ इचानी खोइ इनाउनी खोइ यामनी मरुम अखोइ मैतैगी अदगी अखोइगी मुस्लिम बांगनगी अदगी नागा इसिनाउगी अदगी कुकी इसिनाउगी मयाम नेबा सिदगी हिजन गरदी पोरमा लाफि यायबा अदु अथुमतमदा अखोइगी लैब गवर्नमेंट सिना सेंट्रल अमदि स्टेट गवर्नमेंट से टाइड अप तौरगा सी संति की लंबी में अथुमतम पौनब होनहोब चंगनेबा अदुनतना हुजिक लैब ट्रेन सिदा अमगा अमगा हुनब सैनब गांगनब अदुगी पोतु कानरोय अदुगा हुजिकी फॉरेन अखोइगी एग्रेशन लैरिसे सिटी याम थुना डिटेक्ट तौबा को आइगी थाजब लै सोइन तौनेन खले कइमो तौदब तारगदि अदुगी पोतु कनो लाकनेबा अदुगा आइगी एक्सपेक्टेशन दने मसी अखोइ सोइदन लाकने न खले मरा लेपुन बुक तोरकने न खले गवर्नमेंट ना अबा सजिद आइगी इशानी इनाउने न खोइगी आइन कइदोनुदा माबु माप तोरयो ओके थैंक यू वेरी मच ओजा थागचरी आई ओजा मैबोन द लाक्सके ओजा मैबोन खोइगी ओजा तोंबिनसु थंबिरी बा हजिक थोइबा कॉन्फ्लिक्ट सिगी पीस की रोड मैप अमा पुथोकपा मथौ तारे हाइदना हजिक बो खोइ पुथोरपदि थेंगनदे ओजा हरेश्वरना थंबिबदसु ओजा 17 सेप्टेम्बर 2024 दने बा खोइगी थंगिबसे रोड मैप अमा थुबा पुथोरानी हाबगी स्टेटमेंट थंगिबसे 2024 दा सेप्टेम्बर की तांग 13 थंगिबतो खोइ हजिक फाउबा पीस की रोड मैप से खोइ उबा फंगद्रीबा अदुना हजिक फाउबसे लैरिसी अखोइगी चाही ऑलमोस्ट चाही अहुम हेनख्रबनी मैतैगा कुकीगा थोंबदगी कुकीगा तांखुल नागा यावसलाबने ओजा मैबोन अदुइबा तागदी मणिपुर दा कॉन्फ्लिक्ट से सुं कंटिन्यूस ओइना सांगना थोनबदा हु इज प्रॉफिटेड तोंगजरी से कनानो हाइबगी वांग अमखक लाइबोजा ओजा करी कमाइन थमिनी मसे
When the Yabasi, Hojiki conflict Tolibagi, Mamba Tomba, Aduga Kanana Tohaliba, Aduga Kamhain Rosing Gadaba, Havisida, Kanana Tohan Beno, Havamatamsida, Asita Hai Hantamzigi, Ari Brownsta. Kanana told him no Manipur Sita, Manipur State, Havasita, Government of India gi country. Haida India gi country gi Burma ga thangnaba asum saita asigi da leriba asida orambi adubu Burma leriba sin state singsiga government of India ga mari leinabra haibagi romda miyamna ngangnai ise masigi wathok tagi neba koi de awaba tai se sin state ki leriba singsi kana ga loinege Burma ga di yanadre Burma ga de lang taw le aduga haiba sin state tar leriba Kuki gi terrorist miyam se kana ga yanai Burma ga di yanadre ko adu kana ga yanage ba kana ga yanarige Manipur state ga yanaribra Manipur state yanaba si India yanadu ni example aduga India yanaba haiba India ga yanaribra adu di India ga yanadre haragadi kai ga damakta Burma foreign da leriba sin state sing da leriba Kuki gi underground miyam si Manipur da sang kanda aduga Burma leriba sin Burma leriba public sing Kuki sing si Manipur sang pamtamda Manipur sang ma si India sang pani adu sang pada kai ga yaba piriba kai ga damakta masi miyam sibu ekhoina Manipur da leriba ekhoi miyam sina masi sanghan biranu haiba matam sida kai ga damakta hoji pho excel lokhataba asip kumba leriba punama government of India na haiba sabamni kai ga damakta moi foreigner sanghan loi haiba foreigner sangi haiba gi natabra koi da jigi border fencing tawni ne government of India na plan road map toroga pesa thadariba punama adu gadi mokhui chang isi ayaba piri si kai gino mokhui na ayaba pi de ba taragadi hojik Manipur thoriba issue ji thokki gidraba masi how haiba asai haiba akhoi panelist anin jo haikiba akhoi shu gi matang da su aina katang tum thondaram thong lakki ko adu hojik mari na begini hojik leiba sin state leiba singsiga yanaba kana ga no yanaise Manipur government mate India government BJP Congress work from not tabda India gi foreign policy gi makhada oijara India gi foreign policy soibe jara India gi oiba foreign policy da soibe de gi to Manipur da ji do sa tarisra awam puno phangli base India gi foreign policy soibe gi oimsi yae na di lojai Mandi haiba shu da leiba group asida amana aina thamjanimba point di shu haisi kaigino suspension operation haise kaigino to masida miyam na hai opinion ai opinion ko miyam di hai kana India ko minga numai kap na khide numai kap na ba underground siga kaigino to shu thamli bano kaigino magda masigi shu da leli puna makse India da apa hoina against to da ba aduga India da numai ampo security da numai hanna kap da ba adu mbasiga kaigino magta suspension operation shu si thambi buna bi mihang gi wahang oina leire ba Manipur sida ai gi point of view na masipuna ma support to be one tiko government of policy je asai do foreign policy have do foreign policy da kan aduga ma hairi shu da ri puna si foreign gi mi yauri hai ba shu da agreement to be yauri se foreign gi yauri foreign gi mi yauri hai re adu gi foreign gi mi yauna kai gi da makta shu to ri bino government of India na aduga foreign da leriba terrorist myam mukai gi makta government of India na kai gi makta masi Manipur sang pada kai athing pidri no adu di masida India government na foreign Burma riba terrorist myam Kuki myam se sangsil agasu ekhoi masenda kapna dana ba haibigi objective amada
anduga policy amada moju su tawrob zara moi masi kamadrusu noi manipur sa Burma di kamadre India ga ajo India Burma de riba border de riba India border de bisu Indian security force ampo kamadre adu fo yar seva adu di manipur de sangsil abdina adu di akoi manipur de riba state force central force singsiga lokoi sangsil asu kamna ba na tobagi policy oirab zara Miam hangmi wakan lagi ena mahaya puniko. Ado sum ado mahaya torogidi masih pun mak ase. Manipur government permanent Manipur pajana permanent di ekoi rom khang ne ba. Ado bu government India gi oine di policy chumbagi damakta su suspension operation si tawbani lawi aduga masida any government gi foreign policy makhada leibagi damakta ni su de koina oppose to so extension tawri se. Extension sum to chathari bisi government gi party ne tiko ayam ji party hai ai di party hai roi government of India gi policy asi makhada chathari ba suspension operation ama oibana masida kana amatna Saka pai ba habsidi amana parak piya amana parak piya jobu madu parak so government of India policy de akai be pb haroeba foreign policy akai be policy katang tang khenna be jobu hairi ba asimale adu me thambo ramani khali aduga hojik leiba asida koina yengmi yaba sida conflict si kamana duidi laidi leiba conflict asom sangrap free oi sanghak liba aduga suspension operation leiba asim yamse foreign degi sangsilap miyam athing pidraba aduidi kamana koi solution pokani kana pokadege misi conflict se thomi wo conflict kana pokani adi sanghal liba mi singduna misi conflict si control to bata bani ayaba piriba Karena ayah bapi government of India. Yes. Government of India na mungkin foreigner singcang Burma lagi sangsil apa miam si sanghal lebih na. Aduga sangsil lagi buat teroris miam si busu government of India ki security force ka sum kalau ni bo miam ki mitu uung to bosi asiga asine tak pati mungkin ki understanding malai Masih government of India ni aduga ki understanding lagi tamdraba. Hari bu Kuki sing foreign arm paiba weapon paiba miyam sina government of India gi security gi force manakta chuk lei le ngamoyeba adugo loina bisu ngamoyeba madu mamang da nu mai fo pai thop ngamoyeba adu pai thop ngamliba samin da ngamliba nu mai pa daga chu nokmin riba punuma asi uri basina di government of India gi policy kitang kai le gap se koi nungna khangba masang neba maduna ne koi ni yengde se masi pumba punuma aduna government da pressure piba gamba leiba matam da conflict si control to neba hojiti government of India da control to da government of India ki policy foreign policy da kana ubang amlege ba Manipur da Yes. government ubang amla ba matam gi lakpa chief minister sing wakhalon da foreign policy government India na kai sanari ge Manipur da to ri punmak si solution pur ke haragadi masi center da koi pressure pi bise policy foreign policy ta gi soyak ira na taga just security forcing army central forcing sika mokoi khaki yana ba makha tawribra adu sinu uwo mustang yaba aduga adu natbida India ki policy di leita ba just matam digi union home minister of home affairs sanari bizara masi kumbasi una duga khangna khangjinna deba oregadi maju akhoi Manipur ki future ki yam mangje ba ko ubangam daga di una bhona biro khang daga di khang na bhona biro adu matam khatta ja akhoi ki conflict si loising ne ba ko aduna tadi hali ba conflict asi sum sang thagi ba tar ka di hali ba ji ke ukhun da tangkhun ga mu thori ba leitan da tangkhun ga thori ba atopa mu ga chawthok pa adu matam da di kanana no si ukhun da tangkhun ga chawthok hali ji ba ayah PG kan hana no. Sahi ahum mete ga Kuki to na bada so ji free movement ya terba asing mo kan han to halim bin. Kuki na nati. Masidi
government of India ki foreign policy show begini foreigner miyam sin movement to basi free hoina government of India ni security force na ka isu nastung bi da ga aip se asoi ba ma oire aip se ekoi pajamiyam ugda bane ba masi ubangam da gi ekoi government of India ki duga state sigi policy asoi bani na mayam lale manipur se kansi ka law ngai si da conflict solution biro hai si da kana lo sing de ge si asai hang ni bujo yes kana na lo sing de ge ha ba matam si da hai ba manipur re ba civil organization lo sing de na te yes state government lo sing de na te lo sing ngam de ba lo sing ngam ma gi state government lo sing ngam de boy di na lo sing de ne ba lo sing ngam de ba si kana no center na aya ba pi dri center hai ni lo khoi gi no roi order ni no state of me yes mo ko chumi state subject ni adu state subject do apply to ko di kana na thing pi adu di min udre aduna masing ba ki nu manung da seli ba ma thamoi gi da India government gi authority singi thamoi di seli bedo manipur praja gi politicians sing no uwangam dre hana din thamje gi okay thank you very much oza kari ai point amung tang sang ngang roi ko point roi nai gi clarification hai ga da observation hai ga minute amam dang langus keno na haibi san dum host na dum haibi san da host na ta khoi ma sen nang ga di yar roi da ko aina thamjaning ise ahan ma da sugi matang do sugi matang seng do da ya da bam leiba sugi matang gi da foreigner yawi sing asing nang gi natre ba ko masi sugi matang ga tong ni yawi se ministry of home affairs external affairs ministry amsung state government na sing ba tai pa tai tok ning yaw pui wa ne ba marui ba magi decision lori ji hujik chungai re external affairs ministry of home affairs sing sing ban ne ba ada foreigner ama yawi du kamain tong na yaw matam du da ani yawi du kamain to inoi se ss khaplang gi matam da su ko nsn ki en lerem ba do khaplang ga dum su tong na gi suspension o moi agreement jurum tong nei maduda si matang gi de mai leina ba ina hafet hang ba da chap chan document che chang udraga chu foreigners act passport act na sing ba se state government ke purview da leiti ba masida makoi ne state government ke purview leita ba foreigners act de da kamain to na palaga kamain to na tori bano passport act si kamain to na makoi ne madu adopt to no kamain to no haibna sing ba dudi akupa maron dudi akoi gi file da oina leramani na lowe ba ko aduna sigi matang gi da ina sai thamjagi ba da su gi matang gi da अखोई कंट्रोल से रेगुलेट तो वंगमदी सुजे खाई फब पोटम नेबा दो हुजिकती रेगुलेट तो वंगमद्रबनिना मकु सुद लेबा कांगुगिना कोइचत चलगा मयामदा मखोइदा मचाक था गा थादोगा मी हलन मगी फिवम द लाबनिना प्रजानसु अखोइनसु सुजे एब्रोगेट तो बियो हाइबनेबा अदो सुजे कंट्रोल द लेरगदी खाइदगी फगदबा पोट अमनी कंट्रोल द लेक्टरबनिना एब्रोगेट तो बियो इसे हाइबा ताबने हाइबिसनो थमजगे अनि सुबदा अखोई ngасai gi highway gi ba congress na ngasa lefan gi ba lep ki ba fencing gi du chalu ba gi chapi ru bai copy bi am ngai jai fencing ge ta seng lep ki ba di mayam na ma gi local ai ju yam kan na boundary matang gi di dum kharga matung in jaba ma ne ba si lep ki ba gi maru bi maram si di matam du lembo organization mang matha ga maming ga di panjar roi ko singjina kan na yenariba jaga leyeba kilometer huji leriba home affairs na thopa ar chede yauri bani madudi 35 kilometers and huji disputed oin leyena disputed oriba jaga singse han ongtang settle to vigo haibagi maram da lepani haidana chedai da su ar 2014-15 gi minister of home affairs ki su palli ko pencil lep ki bagi maram che ngasai gi atai machak mayam du su leijaraga su control ngasai disputed oin leriba 35 kilometers se masi lotion bigo haibigi matang da lepu bani in hai adu hujik chu adum loisandana lepu matung da 17 dagi di 14 da 15 da leuki bani 14 15 jidai da aduga 17 dagi di koi bjp na let to government lakar matung dai di pura lepu matung da hujik phokta adum kharga lengoi lengdoi tawra leiri sima sengduk chage aduga aroi ba da bjp na leibak mang na ba tokdi hai gi se akoi hoi bjp gi magi afaba mayam du uraga habi ba joram biai masi matang gi da ai मोत बीजेपी मांगनबसे कोई चाम तौई मसी कराइबो तौबनो तौदबनो हाइबदुरी प्रजा मियामना लेपिरसनु ओइनै थमजगे ओके ओजा हजकी मतंग दे ओजा आई वहंग अरोइ बमतंग हंगजहोगे बीजेपी की स्लोगन ददी हाइदी कोइना हंदक की इलेक्शन दा असम अमदी वेस्ट बंगाल की याम
फजन बीजेपी ने माई पाई को जा सिदा कोइना फंगजबा स्लोगन सी कांग्रेस मुक्त भारत सिम कोइ ताजे अदु बितादी ओजा बीजेपी ना मणिपुर सी मांगना चाम सिले हारे मियाम ना सो हजिक लाइबा फिबम सिदा बीजेपी दा ट्रस्ट सी अदुकी मतिक मांगे अदु लाकदोरिबे इलेक्शन 2027 से इफ करिगुम पांगथोक पतारदी हजिक सी बीजे कांग्रेस की खोय ओपोजिशन की मंगा खक्तनी अदु लाकदोरिबे इलेक्शन सिदा ओनली मंगा सि खतंग अदुम ओइगदोरिब्रा ओजागी असेसमेंट दा लाकदोरिबे इलेक्शन की सी कांग्रेस की माइकई तगी करी असेसमेंट ने कमाई लेउजा आई हुजिक लेरिबा मियाम गे रेस्पॉन्स मियाम न पिरप कमेंट मयाम से आगी ओइने यंगजरु गर्दि अखोय सोजन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगनी नै थमजनिंगी अदु मसीगी लाइबक ले पाइबदुदी मियाम की खुद लेरे मियाम सोजन मकी मदु एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पीबीरकनी हाइबगी थाजब ले आइगोंदि आगी ओइनदि Thank you very much. Thagachari. Auza tumbi kari clarification. Ai kanamta kanoni masi akoi gi apunba kanoni miyam na pamba hai tare. Sahi sam helaba. Akoi gi khwai gi liraba central forces ni manungda asam na pulse. Masi sahi sam hela banina moina lobo masa or moina lobo napi sigi masa do pokam masu मसूद न पोप मसू होवा मणिपुर खुंदा लेता सलाबनीना जिक अखोई की दिमापुर दा तोन तोन ब रोहिंग्या बांग्लादेश तगी लाखो मयाम सिंसिना अखोई की थबक सुब लाखो मयाम सिंसिना थबक से पंक्सो द सुरगा अदगी लो उनबग लेतब अदुगुम्बा अखोई की नागालैंड की सेमा कांगबू लोथा कांगबू की थबक सुरगा मोई की इमुंग मुंदर से मसा पोगा लेरपदा अदुगी काउंटुगी मम्मिंग अमा थोलेबा को सेमा मिया आयना टाइटल पीरगा मोई खुंदा लेतान लेरेबा लाइक दैट अदुना अखोई सही सामे हेलबा सिगुम सेंट्रल फोर्सेस से सेंट्रल द स्टेट गवर्नमेंट अंतंग खंदबियो मसिन होरेन चारोन छुरोन दा अकाय बिला पियाय अमा अखोई मतम साना सिनबा उफागनी अनि सुबना 100 अखोई की पार्लियामेंट नेशनल डेमोक्रेटिक लाइंस ना मुब तोगिबा वुमेन रिजर्व की अखोई की सिगी वहान थो से मणिपुर दी शिव सेना ना आहा मोइना मणिपुर द नुपी कैंडिडेट लाखसिंग इफ करिगुंबा नॉर्मल लाक्तना पीस लाक्तना करिगुंबा इलेक्शन पांगथो तारगदी नेशनल डेमोक्रेटिक लाइंस ने मुक्त तोगिबा वुमेन रिजर्व की अदुगुंबा वहां थोदो शिवसेना याला मोइना अप्लाई तवनी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी से मुस्लिम औरत सिंदा हर पीगेन खले अदन पुना मंगना नांगजे की बखर से सोगी लांगी पुना तापी नबा आई स्वाहिदा आई खुरमजे ओके थैंक यू यम नोइजे थागचरी ngasi pukachari ba topic asida khoi gi tongan ba panelist ahum na masa masa gi ba warol kya ma thambiduna khoi miyam da tongan ba warol thambiri masigi da makta khoi gi viewers sing gi mai kai da gi su dokimatic beer to bi bagi thagat ba phongdok chari yam nungai je khoi gi tongan panelist ahum na masa masa gi ba mamal yam lo matam kaya ma kai thokpiduna pukachari ba matam gi oibe issue da khoi gi ngasi gi oina pukachari ba topic sida su panelist ahum na masa masa gi ba warol kya ma thambiduna miyam da mitna na kong Yaba warol kaya ama thambi bagi damakta thank you very much once again loina na ngasi goina di miyeng tabiro khwai punam ki mafam dagi su kaina na baya thang jeri till then take care stay safe and good night Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher अमसुंग Experience leiraba miyoisingna apply taubiba yagani Hena akupa marol ki damak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikoi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building Hata New Tikon Road Imphal East Manipur da lengsin bira
Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numit lakliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta phangthokani BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML gi registration tobagi aroiba numit na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da phangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijariba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maru gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Hakchang Panatham gi hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thazaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhen badana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangda mu kari gi chatlugani aikhoigi manipur da su hojikti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhoigi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng pataki yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsing birau natraga aikhoigi phone number 6909390666 ta call tawbirau